ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Presiden Jong Khasi Students Union Usamla Lombok Starwell Marngar. Ulaong baka seng kalayo ajingtip baki arngut ki lanat jaj benreu naga kibala mensau ha kajingsha siat kuli kabala jia ha ka sautrik ubenai no pra arjar arpuwei bat kibadang don menta ha pedeng kajingsha sumar ha hospital kabadan ha Dibrugarh Assam kila pla baka kinhon jong ki sipai India kila susenrai kuli pathar klemda aidak ne pen ishwa ya kano kono kajing maham kumban supenken mau hang ni khat saungut kinong bala naga kila doe yala ka jong ka jing em ha ka jing siat kuli jong ka ni ka kinhon sipai kibala pendong ka jing ap ketem ya ka kinhon le no ha ka snong uting jong ka jelan nagalan ha ka sautrik ubenai no pra arhajar arpuwei Uniu nong elam ka Khasi Students Union ula penpau ya kani haba keren ha ka jingelang ngolem ka bala penlong da ka North East Students Organization lembat ka Khasi Students Union hanong ba Shillong ha ka khandai terik ubenai no pra arajar arpuwei andai gadai ka klipmat kamang gicuyeng na kapor ban pani sa sakaran dia ya ka ka sakaran dia ka julit yang gigipai dulum na kapor na kawai kasnam sewai pat kasnam Kajincia ka sautarik jong ude bnai no pra Hamwan district Nagaland kajincia Panjab jong kinong bala kamdai shu tangkasin banangkong hari karachi la bun tedi gicaka hari ka than chtai lamangi bro kowe pat ngashim bangka sokaran dia kelapadan kam kita kinuking adar niki kun khado jong sokaran dia bungai ben penmadan yang iki pat dulum nakapor sekapor larang ia ki ngipan jeng jeng dawa ke jongi bafer haba kita kikan hun king ajar jom pada kathan jete la mangi hosen ki kren ya ka history haba ngidon la ka jong ka history hendai bronsen ka sarkar India ka ong kini kinong persya ya ka riti sensar jong kari India hanai nga kwa aban bu ka jing kali akon kene krepak ya ka sarkar India mano Bastang Bangmandra kacing ya Snam bat mano bastang bang pendang kam da kapor jong ukuli langba ki tang suai jong ka sukaran dia kane tik kaput kepada selendet jong ka sukaran dia hakaba itawa bang pentrikam ya ga LP hapo kathan chatira mengi bro koi kasokaran dia kawan ra ada kata CAB itu kopor menta ka kawan ka CA ngakwa bandang siliang kakti kepadang kam lagian siliang kakti kepadang kam daw kuri yang ikon kipat dulum hak ni katang than setela mengi hibro kawai ikwa ban kren da kasoy na kapos kopor kasing kasi sudan niyan hasatri jang kadeso Apo cengelam jumpa sambal pi cerwa kumpul choman bakun persen barem jeng kaseng ontang ikran ya ki isu ba fer kiwa jenggan kam jeng than jong setan lam lengi bro kawai ngira jupan sel baya kataga ayam jakor ka aspal dai belwenno sisnan naga than setan lam lengi handai hajakar nyo jubak ya kata kasokar dia ka jubak dau kuli de basim ya jengim jong gibro ki baloi ngakwa bang kren da basara jeng smokia balai ngiyang hande namar polisian wat hande ka garibi I ka jongi ngia jui na ko sport ki chinto lamba ki social media kan bangiwa ya kawai ke poster khandarat wastang chal wastang patindang kita ki MP ba per hande ngakwa bandang mentayap kumba khalai ka sangat kipat dulu mampu jalan nagalan ngampar I wairu utaw MP ban ay ng ajing ujor persya kini ang proses ng kasarkaran dia kani iri kadak kasin kapapun kipat dulu ng kacawatan setela mengi ngihapan perkat kai ngihapan yat ng nesa kemat ginongkan kibala sa kemat yung kani kasingarang kamday bangkut kang matakas ki haringin ng kut nganyay akon nganyay dawa
Reitang kawai ka kubor ka basay nga kwa bandang. Lana kasokaran dia karena bandang kam yakinay kisupay kibali kon kadok kinang lingater. Jong kasokaran dia nganget bau pagba atau methan sila mengi nyemang se mengiru baking ngater lang banyak kon persa ya kapor bakjing tombor jong kasokaran dia lang ba kisupay. Kanay kapanisay maka sekarang dia ngakwa bandang nakabasay ngakwa bagpamanan yakipa dulum hani ka dong stay na mengi ibro kaway. Namagi kren ya kata kitak kisun kipau ikren bakipatay jaga jenglong jengman jong kasokaran dia kam kita babak yola kam sensar thi po nang ba dalhi hadin ka jengce jong kasal tarik menteri kampung jong kasokaran dia wong kadang tang ka jing baka hakawai pat kastermen wong bagita kisupai graf sang persang bansanye hari ki pet ki haban siet arnat na kita ki baklalang isoprung hadto kasri kalong ila jubak ibadang em menta pagbasumar kita ro ang te po debugar degi doktor badi padok pasnam jugi khasi nang ne ibatay bagem semlapet handai kisupai ila suwan balas sendet kuli napang haba kunta ngengit ka tao anit siya nang ngengit niya kini kibalong kisoprung ang ito bajan biat kalong kay kabasok bansus teti bansus pensay ng tiyan ng balahi krem datip ya kijing sisa pag ngaong kakabasay pag singkren jong menteri kampoyeng kalong tek baway masim ya kisipay bakan ng penyap susu ikari rupay tak paluloy nang niya siya kaman kosa karan niya kapisi-bisip ya kasur jong paypa jong katan stela mangi ibro kaway weng cisendon ya kam spa nagi pentaba per jawab per jong katan stela mangi menteri kam ya KLP penduk pendam malweng ro wat ya kasi ngimdan kam siye ngimdan kam spa ngidon kam ya KLP yung menteri kam hakatan stela mangi ibro kaway wala kicingay kuman bag kicingay sengajar dikelak jong sekarang dia kapolkan sapai pagkayakan sa batay, pagkisamla, kakacingsat, pagkacimpitar, kisapanpay, pagkanju problem, takikam, yakae, pagkasakan dia kali, yung pagba, jangan tanj, tayo lamang ibro kaway. Kantang yaway, ngakwa abanong kani klipmat, ya boro. Nginyanong, kaway kastur, kaway kapit, kaway kapor. Lalangi doon, hakanulog at pintaro, nginyapan sawa, pangipan snow, at pansnak, ya kasakan dia banyo selalu jenggawa jengi kali penduk pendang nok sendan ya ka anek jekor politik kam mentada pol deli gisnam kantang kawai na kantang na banta iperlok ntina po nagalan ka KSU ka dan rangkat bagi the KSU stand with people of Nagaland.